Abul Abbas Sahl ibn Sa'd Sa'di radhiyallohu anhu bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam keldi de o Allah'ın elchisi "Mağan orundasam meni Allah suyedin, jane adamlar жақсы көретін bir amalda aytшы" dedi. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Mına dünyadan biz sonda seni Allah жақсы көреді. Jane adamların kolundağı kızıkpa, sonda seni adamlar жақсы көреді" dedi. Sahabe-i kiramlar osымен afzal болғанда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına sorak koyuğa kelgen sahabalar "Mağan sonda bir amal көрсетіңіз. Eğer men sonu isteydim olsam, meni Allah da жақсы görsün. Adamlar da жақсы görsün." Qaranglar. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Mına dünyadan bas geçkin, Allah seni жақсы көреді." Mına dünyada taştağın, mına dünyaya kızıkpağın, Allah seni жақсы көреді. Endi adamların kolundağı narsege qaramağın, muhtaç bolmağın, sonda seni adamlar жақсы көреді dedi. Xoş. Bunun tafsiri qalay bolar eken görek. Misal hazır bizning oyimizning barligimizning fikrimizde sonda dedi de qaytib basaq tastayman. Mümkün emas. Qalana jilqilar tastayman, qana uydagi siyirlar tastayman. Mümkün emas. Xudoy da жақсы көрmey qo'ysin, adam da жақсы көрmey qo'ysin. Sonda biroq bunun tafsiri var. Bunun tafsirini yaxshilab tanishing. Hadisning mang'izligi Peygamberimizning iki vasiyati qamtigan bo'lsa, birinchisi fani dunyodan bas keshu. Bu Alloh taolaning o'z qulini yaxshi ko'runing sebebini aylanadi. Sonda barimiz kedik yepishib bo'limiz kerakmi? Ikkinchisi adamlarning qo'lidagi qiziqbov. Bu adamlarning yaxshi ko'rib men hurmatlayonish sebebi bo'ladi. İslamdagi davsiz bir narsa sol. Adam balası mana ökünüşü dünyadan ahirette artık görü arkalı Allah Teala'nın suyuskunchiligini bölünedi. Dünyada seni ahirette baxtga kenel tapısqa jetkenlerinin qatarında bo'ladi. Endisi ol suyuskunchilikka pende amallarning qo'lindagılarına qiziqmagan chaqida jane jemisi mangilik izgi ister jumsaga umtilib, ar ibasымен dunyodan ustem kelganda gana jeta oladi. Bu izgi amallarning jemisi ahirette igi de turaqlı bolup kalmak. Sondaqtan da İbn Hajar al-Haytami osa hadis to'g'ri. Bu İslamning negizini quraytan 4 hadisning biri degan. Xo'p. Tarki dunyolik, mana dunyoni tastav deganga bizning ulamalarimiz qalay javob bergan? Tarki dunyolik deganga. Tarki dunyochilik o'yin bizning burungi o'tgan shinchildarimiz bilan ulamalarimiz Jane onlardan keyingi ulamalarning barlig'i da tushundirib ketgan. Onlarning barining de tüyünü mınanday xabarga tirili. Birinchi, Abu İdris al-Havlani Allah razı olsun, adamlar dunyodan bas keshuvchilikka, halalga tiyim salu nemesi dunyo mulkda sarf etu yo'limen jetmaydi. Balkim tarki dunyolik жағдайындағы пенде өз қолындағы емес, Allah Teala'nın қолындағы көбірек сенеді. Ал егер оған бақытсыздық жетсе, жоғалтқанның өзінде қалуын қалаудан көрі осы бақытсыздық себепті сабыр сақтаған жайда берілетін сауапы көбірек қалайды. Және оны ақыретте керек болатын қасына болуын қалайды. Yani tarki дүниешілік деген нәрсе ең бірінші бұл кісінің айтуы бойынша не деді? Bütün mülk Allah'taki. Bütün mülk, bütün baylık Allah'taki. Demek Allah berse şükür kılamın, eğer Allah menden alıp koygan bolsa oğan sabır kılamın diyor, bu dünyanı terk etü dedi. Biz oylaganda emas eken, bazarga barmay, uyda satıp alıp, 1 metre misvakta ağızga salıp alıp jata veremiz eken bu. Belkim bütün baylık Allah'taki. Ol Allah'a has. Berse şükür. Elhamdülillah. Eğer alıp koyatın bolsa, oğan sabır kıladı eken. Hoş. Bu fikirde tarki dünyelikten uç kuramda bölükten turatındağı söndürülgen. Jane sonun bari jürek isterine kaçtı. Sonduktan Abu Süleyman ad-Darani hiç bir adam turalı ol tarki dünyelikke jetti deb aytuşum bolma.
Өйткені тәркі дүниелік жүрек деген нәрсе деген. Енді бұл кісінің айтуы, адамзат тәркі дүниелікті сыртқы көрінісімен істемейді. Бәлкім тәркі дүниелік ол не дегені, ол жүрекпен істелінеді. İmam Abu Hanifa rahimahullah bir gün oturgan edi. Haberçi keldi de, ya İmam-ı Azam, sizin kervanınızda düşmanlar gelip, yani karakçılar talap ak koyuptu dedi. Sonra kararıp oturdu da, elhamdülillah dedi. Sodan biraz vakitten sonra şabarman geldi de, ya İmam Abu Hanifa dedi. Adaşqapız, ol sizin kervanınız emas ekan. Sizin kervanınız aman esin kep atar ekan debedi. Qarab turdi. Alhamdulillah. Shabarman to'xtab, "Ye, qaraqchilar malingda ap qo'ydi desang de alhamdulillah deysin. Çok bari aman ekan de alhamdulillah deysin. Ne deganing o desa? Mana o'sida tarki dunyolikda o'sirdan ko'raylik. Ya'ni sen mening malimda qaraqchilar olib qo'ydi degan vaqtda men yuragimga qarasam, yuragim sabrli o'tirdim. Mana kecha gana dollar o'sib ketganda ne bo'lib qoldi biznikilar, ha? Jindi bo'lib qoldimi? Ha? Mana dunyo qo'ng'izlik deb bo'lsin aytadi. Qarang. Mana bu dunyo qo'ng'izlik. Odamlar asilib qoldi. Azanda Ali Bamdatga turmay maqan zivandab o'tirgan, bilasizmi? Dollar qancha ketib qoldi. Hey, nega u maqan zivandab o'tirsin deyaptimda? Men ne qatsım var o dollarını düşüreten, kötüreten men emasman o deyaptim. Yok, men dedi, uqtayolmayadim dedi. Uqtayolmayadim dedi. Mana bu dunyo qo'ng'izdir. Endi Imam Abu Hanifani qarang, yuragimga qaraganim, yuragim tinch. Alhamdulillah dedim dedi. Qarang, ayanda qaytadan men yaxshi bo'ldi, seniki emas ekan, kervaning aman tinch ekan degan edi. Yuragimga qarasam, yuragim ahli so'g'i. Alhamdulillah dedim dedi. Mana bu yurakning tinchligi ne ekan? Dunyoni tark etib ekan. O dunyoga muhabbat qo'ymoq.